mbere yo kwemera ukwiriye kuba wabo ariko mu Mana ni verse mbere yo kubona ukwiriye kuba wizeye. Haleluya ariko Mana we reka tuze gusoza umwanya uragiye kandi zamuba no kuri kose. Hano tuwasanze havuga imbaraga yo baravuga ngo zigushoboye byose tipetu rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nta ushobora kurogoya imigambi yawe, nta ushobora kuburizamo imigambi yawe. Mureke mbabwire hari ibintu bitatu ngiye kubabwira bisa ni ukuvuga ngo hari puissance mondiale y'imbaraga z'isi, hakaba force izigize, hakaba imbaraga z'Imana. Reka mbabwire aho buke puissance mondiale ko zimeze n'indangiza mbabwire force physique zacu ariko tuze gusoreza ku mbaraga z'Imana. Haleluya ariko Mana ndakuneze ni ukuvuga ngo na puissance mondiale kaza Amerika kaza Chine kaza Russia ni ibihugu bifite capacité yo kwinfluenza kugira ngo ibyo bifuza bibashe kugerwaho, kandi izo puissance zishobora kuba bafite icambe. Iyo puissance yo bari puissance militaire kugira igisirikare gikomeye gifite les armes nucléaires, ari ama missile hypersonique, ari abarasa intercontinental. Ariko tatufashije isi ntacyo ifashije ziriya missile ntacyo zifashije ni ukuyangiriza. Ubundi dutinya uwica ari gukomeye n'ubwiza kandi abisi barica ariko Imana irakiza. Haleluya. Icyakabiri hapo iyo puissance militaire hashobora kuba puissance économique. Dushimiye Imana kuba twabonye uyu mwanya mwiza wo guterana. Imana yabikoze himbazwa. Ikindi twinjiye umwanya w'ijambo, turashimira abakozi b'Imana babonye ko uyu munsi ariko tugomba kugabura ijambo ry'Imana, bakatwizera bakaduhaha biba byoroshe. Imana mu ijuru baho umugisha. Ikindi turashima kwishurirwa bafite yo kuza batanga ijambo tuzagenderaho ukwezi kose. Ukwezi ushize kwa 10 twari ko twiga ku ijambo riri mu ba Efeso ibice 3 umurongo wa 20 havuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibireze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza kuko imbaraga zayo nyinshi zidukorera. Twagize ibihe byiza zo kwiga iryo jambo, kandi buriya hari umuntu yotekereza ngo se ukwezi kose kuzoshira tuhaye twiga verse imwe muri Bibiliya. Buriya ijambo ry'Imana ni rinini ntiturizi, kandi umuntu azagenda arivuga gukurikirana n'ishurirwa Mwuka Wera bamuhaye. Umwe akavuga none undi akavuga ejo. Twokomeza umwaka ugashira bakubwiye ngo ngwino uganire, ukaganira n'undi yaza akabona icyo avuga. Tuze gusaba bumva abasho Kiswahili, naona kakazetu pale kuna mara wasijie Kiswahili, Kirundi plutôt muwasaidie kwa kutafsiri. Tuna muda kidogo atuweze kutumia mukalimani. Abumva Kiswahili mwegere bari abasore mubasobanurire. Hanyuma rero reka mbiyegereze mu ijambo ry'Imana mwese. Bampaye kurangiza na midi, ubu turi 11:25. Ni ukuvuga ngo mfite iminota 35 kandi yo ndasoza sinzatenze umunota. Ibiba ngombwa nosoza mbere yawe. Helene nadufashe gusoma muri Yobu ibice 42 n'umurongo wa 2, aze gusimba asome umurongo wa 5 naho ngaho. Yobu 42 umurongo wa 2 haravuze ngo ati nzi yuko ushobora byose. Ati nzi yuko ushobora byose. Kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe. Kandi ntagishobora kubuza imigabo yawe.
gatanu nari narumvishije ibyawe ugutwi ariko noneho ijisho ryanje rirakwiboneye. Amen. Reka nsome naje biriya mfite hano ni Gifaransa. Aravuga je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Hanyuma reka tuje mu ijambo ry'Imana. Mwese turabiyegereje. Yego. Aravuga ngo nazaga numva bakuvuga none ndakwiboneye n'amaso yawe. Tugiye kuganira ijambo nidusohoka ahangaha buri wese Imana yari yarumvishije amatwi ayibonesha amaso. Uyu ni Yobu ni mu ijambo ry'Iheburayo Yobu bisobanura ryitwa ngo ni Yobu, bisobanura ngo n'ukwihana ukagaruka ku Mana. Uwo ni wo Yobu. Iki gitabo ciwe ntabwo umwanditsi wacyanditse azwi. Hari abaza batekereza ngo none cyanditswe na Mose, ariko no gutekereza ntabwo biri confirme ko ari we wacyanditse. Yobu yaratuye mu gihugu cya Usi. Icyo gihugu rero hari muri hari mu majyaruguru y'igihugu cya Arabie Saoudite. Bivugwa ko kuri none gishobora kuba ari kiriya gihugu cya Jordani. Uko aho niho Yobu yaratuye. Hanyuma iki gitabo kirasubiza ikibazo gikomeye kivuga ngo ese umukiranutsi yogeragezwa. Ni iki gisubiza gusa. Ese umukiranutsi azageragezwa? Bibaho pastor azageragezwa. Abantu kenshi iyo tugeragejwe hari igihe bavuga ngo ni ibyaha kandi ntabwo ari byo. Yobu nawe rero uko avugwa hano muri iki gitabo ngo yari umugabo wubaha Imana kandi ngo wakiranuka kandi wari umutunzi kandi wizera kandi wakirinda ibibi byose. Ngo abana biwe kubera ko yakiranukaga ngo hazaga haba umunsi aza ngo agatamba ibitambo ngo none iyo biriwe boba bacumura. Ko murumva bene icyo gitangaza. Iki gitabo kigabuyemo ibice bitandatu, ariko reka mvuge kuri bine kuko umwanya ugiye. Gifite isura 42. Aha twasomye niyo yanyu. Igice cya mbere kiravuga uburyo ibigeragezo byatangiye kwa Yobu. Igice cya kabiri kikavuga uburyo Yobu yitwaye mu kigeragezo. Igice cya gatatu kikavuga uko inshuti za Yobu ndetse harimo n'umugore nabo babashije kwitwara muri ibyo bigeragezo byagushikiye mu kiranutsi. Icyanyuma ni amaherezo. Icya kane rero ni amaherezo y'ibigeragezo. Haleluya. Yobu amaze kugeragezwa umunsi umwe ngo Satani ngo abana b'Imana bashengereye ngo Satani nawe araza arahanye. Imana muramubaza ngo ese Satani uvuye? Ati nariko ntambagira isi. Wabonye umukiranutsi waje Yobu? Ati namubonye ariko se yoroka gukiranuka. Wamuhaye abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Wamuhaye indogo b'intama n'ibindi ubutunzi n'abagaragu benshi bamukorera. Aho niki cyo tuma takukiranuka. Imana iremera igira icyo bita la volonté permissive. Iravuga ngo genda ibyo ndabiguhaye ugende umugerageze. Kandi ibyo byose icyo byari bishaka kwari kugira ngo Yobu, ariko Yobu we Yobu ntiyeretse Imana. Haleluya. Yobu ntiyeretse Imana. No mu bigeragezo Yobu yakomeje kwizera. Reka nkubwire gutsinda
ikigeragezo ni ukudatakaza kwizera. Yobu mu bibazo, hagati y'ibibazo yakomeje kwizera Imana. Kwizera ntabwo kwigeze guhungabana, oya. Kandi nureba Yobu yahuye na souffrance z'uburyo bune. Icya mbere, amaze gupfusha abana biwe yagize souffrance émotionnelle, agira souffrance psychologique kuko yarabuze abana 10 biwe, atakaza ubutunzi. Iyo ni souffrance économique. Muri economy ibintu biranga. Yeyo yaracumuye, waracumuye ntakindi. Ibyo nabyo mu bijanye no kwizera kwiwe harimo bitamba. Icyanyuma rero muri ibyo ngibyo, ariko naratangaye, yagize souffrance physique. Ngo Satani amaze gutwara bijya byose, Yobu ngo akomeza kwizera Imana. Yamaze ngo dore tubonye yarabitsinze. Satani asora avuga ngo agifite uriya mubiri tiyoreka kukwizera. Imana yavuga ngo ngaho nawe ndaguha. Haleluya! Ariko mana we, Yobu we. Paulo yandikira Timoteyo, hariya Timoteyo wa 2 ibice 7 n'umurongo, ibice 4 n'umurongo wa 7, aravuga ngo nagwanye intambara nziza, ngo narangije urugendo, ngo nazigamye kwizera. Haleluya! Ariko mana we, hariho abagabo bazigamye kwizera. Navuze ngo gutsinda ikigeragezo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda uko wacitwayemo, ariko gusa nuko ukomeza kwizera no mu kigeragezo ugakomeza kwizera Imana. Abantu bakaza bakamubwira ngo ni Imana, wewe nta muntu wohura niyo. Ariko yo ni urugero rw'isi. Imana rero yabwiye Ibrahimu ngo izamuha umwana. Imyaka iragenda ibija, Sara ageza 90. Ubwiwe aramubwira ngo ntibigishobotse, ntabwo bigishobotse, fata uyu mujakazi wawe Haga muzareho umwana. Abatakaje kwizera. Ibrahimu kubera ikigeragezo yataye kwizera, ariko Yobu ngo yakomeje kwizera. Nubwo yari mu bibazo bikomeye, yakomeje kwizera Imana. Ariko naratangaye, hari abagabo mwumva ukuntu abantu baza bakamubwira uwitwa Elifazi Biludadi Zofari, bakamubwira ngo nukuri tibishoboka wewe waracumuye, tukimana umugore, tukimana kugira ngo wipime. Ariko yo ngoza garuka kuvuga ngo rikaze nipime ku minzani, ngo ndebe ko ntaho nateshutse. Yayipimaho agasanga ni sawa, agasanga ntacyo yatakaje, akavuga ngo ibyiringiro byaje, ngo ndabikomeje, ngo nzabimanukana, ngo mbigeze ikuzimu, nongera mbizukana. Ube hafi turanga. Ariko yo bunumuga ariko Mana yaje. Yobu wagaragaje kwizera, ati ubundi kwizera c'est accepter tout sans tout comprendre. Nukwemera byose ariko byose utabitahura. Nukuri rwose murabyumvishije? Kwizera nukwemera byose ariko byose utabyumva. Imana ibwira Ibrahimu ngo nave mu gihugu cyabo, igihugu ngo asige bene wabo, ave mu gihugu asige bene wabo, ave mu nzu ya se, uje mu gihugu nzokwereka. Ibrahimu yaremeye, ariko agenda atazi yagiye. Uko niko kwizera kuza kumva. Naratangaye, n'amaso azareba aho yacu atagera, n'amatwi azayumva aho yacu atazayumva, n'amaboko azasingira aho yacu atazasingira. Haleluya! Ariko Mana mwumva amakuru rero kugira ngo tuje hariya dusoza. Yobu kubera ko byari bimukomeranye, none ngo atangira kuvuga ngo icyo Imana ese unageragejwe naracumuye,
igihe kimwe tuza twibaza ngo isi Imana irahari. Imana aradutaye, ariko umuririmbyi aravuga ngo rimwe na rimwe ngo Imana isa nkaho itakiri kumwe natwe, ngo maze abatizera n'abanyabwoba ngo bagakwera umusaraba mu mugongo, ariko aravuga ngo witinya mwana w'umuntu we, sizagutererana. Ababyeyi bazabatererana abana bazatererana ababyeyi, ariko Imana nicyo kintu nabo kitaza gitererana abana. Haleluya! Ibyago ngo iyo bigeze ku mukristo ngo bizamutera gukomeza urugendo. Nugukomeza ntabwo ari ukujya, ntabwo ari uguhagarara, nugukomeza. Mwumve rero, Yobu yifuza kuganiriza Imana kandi ngo yumva ko afite yarigima. Igihe kimwe hazaho dutekereza ngo twaburanye Imana, aravuga ngo icyo mpakavu nkabonana n'Imana. Imana rero, Imana amubajije ibibazo byinshi, ariko byarire gurupe mu bice bitanu. Icyambere Imana yamubajije cyari kijyanye na creation du monde, kuremwa kw'isi. Aramubwira ngo Yobu we, wese igihe naremye isi warubahe. Cyo ni icyambere. Kandi Imana hari icyo bita question ferme na question ouverte. Hari igihe ubaza umuntu muri question ouverte niyo totora igisubizo ariko akagerageza, ariko Imana ari kumubaza question ferme asubiza ni uri uno nibi. Igihe narebaga ijuru, igihe narebaga isi wari hehe? Yobu akiwe akavuga ngo se ninde enjeniyeri wamfashije kwipima? Nuwe mwubatsi wari gupima? Yobu akavuga ngo se niki kiyifasha ku isi? Iyi si niki kiyifasha? Niki kiyishigikiye? Yobu akavuga ngo ibyo ngibyo simbisi, ibyo nabyo biransize. Mwumva icya kabiri rero, aja muri fenomene naturelle. Aramubwira ngo se ngo hari umunsi wari wategeka ko buca, hari igitondo wigeze utegeka Yobu ngo buce. Aravuga ngo se wotambikisha umuseke wowe Yobu, ukavuga ngo izi ni isaha zawo, umuseke w'umutwezi. Haleluya! Ariko Mana we nakunezerewe kandi aravuga ngo se wivura igira se, uzi se w'imvura? Yobu aribura, arakomeza ku kintu cya gatatu, aja mu bishanye n'amazi hydrography. Aramubwira ngo se Yobu, niki nagomeje inyanja? Mumanuke hano kuri Tanganyika murebe, kuriya muvuga ngo ni gute yashitse hari irahagarara, tinagira n'ikombe uvuge ngo wohagarara musurangiza amazi arepo. Aravuga ngo ariko Mana nakunezerewe kandi ndakwishimiye kandi Mana muri iki gitondo uruwo ku isi, uruwo ku isi. Yongera kumubwira mu bijanye na cosmos, muri ibi byaremwe univers, cosmos, ordre y'ibintu uko bipanze. Aramubwira ngo se Yobu we, uzi inzira y'umuco n'iy'umwijima? Umuco uzunyuranye, umwijima wo uzuva hehe? Yobu afata sufuri, ariko n'igitangaza ko murumva benizo igisame barakomeza ngo arangiza aramubwira we suzi constitution y'ijuru. Iyo bimenya kuvuga ngo urabizi, ariko ni ukuvuga iki? Imana ari kubaza Yobu ngo se amategeko y'ijuru urayazi wowe Yobu we? Yobu agafata ubusa, ariko Mana icara kireka tuje mu nyamaswa. Aravuga ngo se wohigira intare y'ingore, wozukuja guhiga ukavuga ngo nayizaniye umuhigo. Aravuga ngo se kuguruka pagaci eperveye ngo se ni wowe ubwenge bwawe uko buza bukagurukisha agaca kugira ngo kaguruke kongere kiture n'ubwenge bwawe. Yobu afata sufuri, ariko Mana yaje nimwumve rero aha dushitse hajya twasoma. Yobu aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Haleluya! Ubasha kuroba imigambi yawe navyumvise amatwi, ariko noneho amaso yanje arakwiboneye. Haleluya! Reka mama shama mikrofone ndirimbira ngo Yobu aravuga ngo uzi ko ushoboye byose. Kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu ati Imana ishobora byose.
yobu yakashinguzanya n'Imana aremera aravuga ngo ziko nta kibasha kurogora imigambi yawe zikushoboye byose. Aravuga ngo ibyawe narazumvishije amatwi ariko noneho amaso yanjye arakubona. Reka nkubwire iki ni igihe muri uku kwezi ugomba kubona Imana ukayibonesha amaso yawe. Ariko Mana mutegere hano aya makuru ni ukuvuga yobu yari afite icyo bita la foi entendue. Ni ukuvuga ngo yari yarizeye gusa kumva. Hano mu Baroma ibice 10:17 hazavuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kandi uko kumva ngo ni ijambo ry'Imana. Yobu yari yarumvise bavuga Imana ariko mu buryo bw'iteorike yari ayizi mu buryo bwo kuyumva, kandi bazavuga ngo kuwa mbili wo kunauwo. Hari igihe abantu baza bavuga abandi bakabaminimiza cyangwa bakagerageza kubazamurira success biterwa na appreciation y'umuntu. Ariko noneho Yobu biva aho ngaho ava muri la foi entendue awushuka mu cyo bita la foi vie. Abona Imana aravuga ngo noneho amaso yawe arakwiboneye. Reka mbabwire abarimu iyo bashaka kugira ngo abana bumve cyane hari icyo bazategura ngo ni materiel didactique. Niba bahe babigisha wenda bahe babigisha ibihugu bakazana kati iriya mape mo bakabereka ngo dore uko bimeze. Nimba ari amazi bakaba baruvuga kuri Tanganyika umwana uri ingosho cyangwa mu Kirundo, iyo bamwigisha geography bakamubwira Tanganyika atarabo bizayimugora kubyumva. Ariko hari Bujumbura niyo batorinda babimwigisha ababizi. Yobu rero aravuga ngo ijambo nigeze kubyumvisha amatwi, ariko noneho uyu munsi Imana we ndakwiboneye ndakwifuriza kubona Imana muri uko kwezi. Ubona Imana apana Imana gusa wumvanya amatwi, apana Imana wumvanya abandi n'ukuri kose. Kandi igitangira gikomeye ni ukubanza kumva, kwizera utarabo. Toma bamubwiye ngo Yesu yazutse iwe ati jewe utarakoramo. Hariho abantu bataza bizera batarabo, kandi nabo ni uko niko kwizera kwabo. Aravuga ngo jewe mbanze kureba abazi bakina des experiences ibintu biri visible, kandi abisi uko bameze uretse ijuru gusa tuza twizera ibitagaragara kandi bikabazo. Abisi bazavuga ngo wava de pouvoir il faut voir. Mbere yo kwemera ukwiriye kuba wabona, ariko mu Mana ni inverse. Mbere yo kubona ukwiriye kuba wizeye. Haleluya. Ariko Mana we reka tuze gusoza umwanya uragiye kandi zamura no kuri kose. Hano tuwasanze havuga imbaraga. Yo baravuga ngo zigushoboye byose. Tipetu rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nta ushobora kurogoya imigambi yawe, nta ushobora kuburizamo imigambi yawe. Mureke mbabwire hari ibintu bitatu ngiye kubabwira bisa. Ni ukuvuga ngo hari puissance mondiale n'imbaraga z'isi, hakaba force izigize, hakaba imbaraga z'Imana. Reka mbabwireho buke puissance mondiale ko zimeze n'indangiza mbabwire force physique zacu, ariko tuze gusoreza ku mbaraga z'Imana. Haleluya. Ariko Mana ndakoresha. Ni ukuvuga ngo na puissance mondiale kaza Amerika, kaza Chine, kaza Russia ni ibihugu bifite capacité yo kwinfluenza kugira ngo ibyo bifuza bibashe kugerwaho. Kandi izo puissance zishobora kuba bafite icyambere. Iyo puissance yo ari puissance militaire kugira igisirikare gikomeye gifite les armes nucléaires, ari ama missile hypersonique, ari abarasa intercontinental. Ariko tatafashije isi ntacha ifashije ya missile ntacha zifashije no kuyangiriza. Ubundi dutinya uwica ari gukomeye n'ukisa, kandi abisi barica Imana irakisa. Haleluya. Icyakabiri haku iyo puissance militaire hashobora kuba puissance économique. Amafaranga azavu abongereza bazavuga ngo money talks. Amafaranga azavuga c'est un marteau qui brise les ports. Amafaranga ni ikintu gikomeye abayagira. Igituma twemera za Amerika ni amafaranga baturusha, ariko bazoturusha ifaranga
batatu bakaturusha Imana. Nta muntu ugomba gukena Imana. Ibindi muzobyemere biza bihusha, ariko nta muntu ugomba kugira ubukene bw'Imana. Kandi iyo utunze Imana uba utunze byose. Icya gatatu rero ni puissance diplomatique, ni ukuba mu buryo bwa diplomasi, mibano n'ibindi, kapasite zo gukombeka abantu. Hari ibihugu bikomeye bimeze uko. Icya kane ni puissance technologique. Ubu ko murabibona hari ibintu bihari, intelligence artificielle, ni ukuvuga ngo ko baradota machine, kapasite ine, machine itekereze, machine ifate decision, machine ikora akazi. Tugiye kwisanga mu bibazo bikomeye za taux de chômage edi, kuko ziriya robo zizoza robine ishobora gukora akazi abantu 100 bokora kandi akaba ari itakusaruro nyinshi. Icyo gihe rero aba bahari biziriza ubwo butunzi mu gihe gito ekonomi y'isi bashaka kuherera mu bantu bake bashoboka, nibarangiza bazafata ibyemezo. Abo kubera amafaranga rero, kubera tekinoloji, niba abandi barimo kuvuga ngo kugira ngo tubahe imfashanyo mwemere homosexuality, ibyo bifuza byose bibi, bazavuga ngo ndimusenge n'ibindi. Iki ni igihe tugomba gusenga Imana, ni igihe tugomba gusenga Imana. Izo ni imbaraga z'abantu ariko ntacyo zifasha isi. Izo ni destruction, izo zirayisenya, zirayangiriza. Murebe intambara ya Russia na Ukraine, abaza bakurikirana muza abantu maze kwica, mufate Israel n'ariya muri Gaza, murebe ibihumbi. Ziriya mbaraga ntacyo zimaze. Elimu nyingi bila Yesu haitosha. Acha Yesu akutawale. Haleluya! Haleluya! Imana ngo urabone ni bwiza, urabone ubwenge bw'Imana. Hanyuma rero reka mvuge kuri force imene, ni ukuvuga ngo natwe dufite imbaraga z'uyu mubiri, tugira imbaraga z'imitekerereze, dushobora kugira n'izindi ziri collective cyangwa amakoalition, twishyira hamwe tukagira imbaraga tugakora ikintu. Kandi nawe basenga Imana, iki ni igihe cyo kugira ngo twegerane, dufesinge, duhangane n'ibibazo bihari. Abisi Yesu niko ari kuvuga ngo aha yaje kugenda, akavuga ngo abisi ko ndabona babushuge, abisi nibo ba mbere gufasha, ariko abakristo nibo badafasha. Birababaje cyane, birababaje. Abanywa inzoga sinziza, ariko ntawe ugira umutima mubi ku nzoga. Udafite ifaranga nawe azazakara bakakugurira. Bafite amasolidarite, bafite ibintu bahuriye, ariko twebwe abakristo turangajwe n'iki n'ibintu bidutegereje imbere. Haleluya! Reka dusoze tuvuge imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana mu mwanya muto niturangiza dusoze. Izo zari imbaraga z'ibihugu, imbaraga zikomeye, ariko kandi tugiye kuvuga twatuvuye no kuzumubiri, ariko reka tubashe kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya! Imbaraga z'Imana zubaka. Igituma Imana igira imbaraga zikomeye nuko iriyandeho lotita. Imana tibari ko muri tiyabayeho ngo araho yatangiriye, tifite itangiriro, tifite n'iherezo. Umuntu azaba mwiza yakora byiza nubwo dukeneye kwabaho imyaka yiwe yageraga paka mbere. Umubi nawe yakora bibi akabikora, ariko nawe agatambuka. Ariko Imana afite igihembwe gushima. Haleluya! Muri izo ngoma zose ngo zizokurwaho, ariko aravuga gusa ngo ingoma yawe nitazohanguka, izindi zose zibaho. Izabari bakomeye ntazi kibaho, amazina yabo yaribagiranye. Abantu bafite amorujine, tumenya igihe bavukira, tukamenya igihe bahaye bakura, ndetse n'igihe cyo gufata bakiza. Ariko reka nkubwire, Imana niyo wowe ugeze ryari. Uzugira ngo kubyara uzumva Sara nta wundi mwana kukubyara, gusa uriya ni umwana gusa wari uvuze ku buryo bw'ibitangaza by'Imana. Ariko Mana we, Imana niyo yaremye ibintu byose. Amen. Imana niyo yaremye ibintu byose. Nicyo gituma wa munsi ba Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, Imana ari kumubwira ngo sha intare murabizi muzi uko nijoro baremye, mwibeshe mukore, nta kitazacumvira Imana. Ariko Mana we, Imana niyo ifite imbaraga zitagira aho zihera n'aho zigarukira. Imana niyo omnipresent. Reka nkubwire, aho uri hose ubana n'Imana. Nta kure wogera Imana itobasha kugukura cyangwa itokurinda, ntawe itogukura kandi nta naho yonanirwa kukugeza.
tegereza gusigiye cyane. Igikurikiraho ni urukundo rwayo ruri inconditionnel. Imana urukundo rwayo abavyeyi bagira les enfants kandi bijya biterwa nuko twitwa abana. Iyo bita ku bavyeyi, abavyeyi hari ubwo babakunda birenze abandi kubera imyitwarire yabo. Ariko Imana nguko yakunze umwana wawe ngo niko nanje yakunze kabiri. Haleluya. Abantu bazaba dukunda dufite uburyo, ariko iyo uburyo bugiye, hari umukozi w'Imana wigeze kuvuga aravuga ngo bamwe si inshuti zabo ngo si n'izima, ariko ngo ni inshuti z'imigati y'Imana. Hari igihe abantu baza kuramutsa mukagira ngo none bazanywe n'urukundo, ariko n'icyayi cyangwa imigati kibasigaho ngako. Ariko Mana we, mureke mbabwire gusoza, imbaraga z'Imana, la puissance de Dieu ni silencieuse. Imbaraga z'Imana ziratuje. Mureke mbabwire, habe no mungu abagabo bashaka kugira nk'amanyama kujya no kutagira imbaraga, kuvuga cyane siko gutuma umuntu yubaha. Inyamaswa ikomeye mbi muzindi ni tigre, igishoko kiri tukiza kimoka tukiza kivuga. Umuntu wo muri Nigeria witwa ngo ni Wole Soyinka yigeze kuvuga aravuga ngo le tigre ne chante pas sa tibiti mais il dit sa peau et la marche. Tukiza kirinda kivuga intare zo zazivuga n'ibindi zikavuga. Imbaraga z'Imana zo zigenda zivuga ziratuje, ariko zo zikora ibitangaza. Zagisenya imisozi, zazikora urugo. Ariko Mana we, ndakunezerewe nawe, ndakunezerewe. Imbaraga z'Imana tege umwana w'umuntu acumi Adamu, twese tubagwaho icyaha, ariko kandi Yesu Kristo aje agapfa, twese tubagwaho gukiranuka. Ayo maraso arahari. Ikibazo n'abakwizera, iki ni igihe cyo kwizera Imana. Mwongere mutekereze kuri ayo maraso ya Yesu Kristo. Saneza kombo zipanaga godebu segiteka nachoza muiranda ya mishulie ya babwire ibintu bitanu soze gira abakozi b'Imana bazabasengera abantu. Mwumve ibitangaza by'Imana. Imana ituma Mose ngo aje kurengera ubwoko bwawe muri Egiputa. Murabizi amakuru, ariko mureke mbabwire, Farawo agumye kuresista. Umunsi umwe ngo Imana ishura Mose pasaka y'Uwiteka, iravuga ngo mufate umwana w'intama cyangwa w'umwaka ngo mubahe, abaha briefing uko bazowuye. Aravuga gusa ngo murangize ngo muzosige ngo amaraso ya ngo kuko imagirizo ngo zirihamambiro z'amazu yawe ngo nzababona ikimenyetso ngo nta cyaro kizobaho ubwo zobaje gutera igihugu cyacu. Haleluya. Ufite icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Imfura zose zo muri Egiputa uburiza bw'amatungo burapfa ngo bakomeze bakurikiye bari ngo kumama Imana baberaga mu nkingi y'igicu, nijoro mukabera inkingi y'umuriro. Baragenda bashitse hariya gusa inyanja mu bibone irahunga. Ariko Mana inyanja itukura ibibone irahunga.
ariko igitondo kimwe y'amategeko aravuga ngo imyaka 3 n'amezi 6 ntamvura ntaki ibyo byarabaye. Baravuga ngo basenge bare Imana isubirisha umuriro. Iki ni igihe tugomba gusenga Imana yacu ikigaragaza ikindi imbaraga z'isi. Nimwumve iki ariko Mana we igihe ngo Abasiriya bata Samariya ngo izariraba ibintu birakomeye, ariko Imana iziruhiga igakoresha ababembe ngo ababembe bane bari baratawe hanze y'umuhana ngo baravuga ngo nanone kwicaniza mureka tuje hariya mu Basiriya ngo bakigenda Imana ngo ihindura Vishindo, ariko Mana we imirindi gusa we imirindi ngo bama bahunga baravuga izo ngabo ngo n'amagari n'amafarashi ngo ingabo zikomeye ngo babandona ibyo bari bafite ibiryo amye ibintu byose i Samariya ngo barashobora baraka. Haleluya, izo ni imbaraga z'Imana. Mwumve ikindi gitangaza naratangaye umunsi umwe Elisa uwaza gukora ibitangaza ibintu nawe ngo birashika arapfa, amaze gupfa ngo baramushinga ngo bukeye apundi muntu ngo bamujana kumushingura ngo bagishika bataramushinga ngo haza abanzi babo ngo bafata wa murambo bari baje gushingura ngo bawuterera ngo hari harashinziriye umukozi w'Imana wasinziranye imbaraga. Haleluya, ngo habe gusa kontakte yijya tu ngo n'amagufa ya Elisa umuntu ahinduka muzima ngo bahunga abanzi ngo bahunga n'ubwo bari baje gushingura. Ibyari bikuremerereye bihunge kabiri. Turashoje umugabo witwa John Knox mu Bwongereza niwe wazanye reforme ikomeye hariya mu Bwongereza ahangana n'umwami witwa Marie la Reine de Cosse. Ariko rero uyu mugabo yarasenga bigakomera, ariko mwumva ikintu gitanga umunsi umwe wa mwami kazi ngo aravuga ngo atinya amasengesho ya John Knox ngo kurenza igisirikare cyose cya Europe bateranyije aho guhangana n'amasengesho ya John Knox ngo nohangana n'igisirikare cyose cya Europe. Izo ni imbaraga z'Imana nimuzizere urabona ibitangaza